көрүүчүлөр, биз Портер катарга келдик. Азыр ушул Портер, мындай Портерлердин бааларын билип берген аракет жасайын. Биринчилерден оны баштасак, мындай Портер 1, нарашка кабинанын үстүндө багажниги коюлган бар. Жылы 2002, объему 2.5, телефон номери. Пробегине көңүл бурсак, пробеги 321.684 километр, тагыраак айтканда. Ушул Портердин жанында эле Портер 2 будка, холодильниги дагы бар окшойт. Эси жок экен. Толук маалымат алайын десем, бирок тартып кое берейин. Комментарийде көп сурагандар болгон, бар экен, рефрижератор деп жазылып турат. 2008 телефон номери. Кызыккандар ушуга чалып, ээсинен маалымат алып алсаңыздар болот. Машина кейжи чынында эле бар. Көрүп атасыздар, рефрижератордун ичи деле кеңири, жакшы. Россиянын транзитный номеринде экен, Россиядан келген экен бул будка. Дагы бир Портер 1, кабинанын үстүндө багажниги бар, нарашкалар коюлган. Жылы 2001, объему 2.5, телефон номерлери. Ички салонуна көңүл буралы. Стеклоподъемник электрический. Пробеги 356.381 километр. Спальный бар экен. Баасы 370.000 деп атаса, айтылыш баасы. Эми канчага берип бересиз? Бир сурап кое берейин эми. Берем sonra kakam var da. Бар, бир 20.000-30.000 чөстө да. Портер 1, нарашка бар, жыйылып бортунда турат. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 2002, объему 2.5, телефон номерлери. Капталынан машина кейже көрүнүшү. Болду, тартабыз бардыгын тең Кудай буйрса. Пробегин көрөлү, 274.413 километр. Сиденьялары жакшы эле, абалы. Баягындай потертый эмес экен. Мотор законный. Мотору законный дейт. 370.000 сом айтылыш баасы. Kia Bongo 3, тент менен экен. — 2011, объему 2.9, телефон номерлери эсин. Пробег канча болуп калды экен? Пробег 131. 131.000 километр. Ички салон бир тартып коелу. 5 ступка экен. Баасы канча дедиңер? 500.000 кеми бар деп атат эси. Портер 1 самосвал. Көптөн бери чыкпай атты эле. Дагы чыгарып калыптыр. Көрүп атканыңыздардай көтөрүлүп турат. Борту 2000, объему 2.5, телефон номерлери. Бул жагынан көрүп коелу. Манаки. Мындай пневма көтөргүчтө. 3 тонна көтөрөт дейт. 400 канча дедиңиз? 430.000 сом айтылыш баасы. Пробегин дагы азыр карап кое берели. Эшиги жабык экен. Так, 274.000 экен. Пробеги, ички салону. Мынандай Кытай
Тағы грузовойы қойылып қалып тұр, российский номерде келіп тұр. Екеуміз үстіне сразу обедіңізге шығады. Бау Феникс деп аталады екен. Аты басы да жазылып қойған, 270 мың сом деп. Телефон номерлері есін. Бортын көрсетіп қойын, қиыла чоң. Ай-ай. Бау Феникс 270 мың сом. Портер 1. Мынандай тенті бар. Кабинаның үстінде багажнигі бар екен. Жылы 2003, объемы 2.6, телефон номерлері. Басы 380 мың сомды отады. Портер 1. Нарашкалары бар. Кабинаның үстінде багажнигі бар. Бұны қайтала айтып тұру өрейін, кейбіркелеріне жақпай алады, бірақ айтыш керек. 2001, объемы 2.6, телефон номерлері. Пробегі қанша болып қалып тұр? Пробегі 153.713 километр деп көрсетіліп тұрады одометрінде. Басы 300 мың сомды отыр дейсі. Birinci айтылыш басы. Kia Bongo 3. Будка рефрижератор. İşteytken холодильнигі. 2010. Объемы 2.9. Телефон номерлері. Басы $8.000 отады. 8.000 доллар. Портер 2. Нарашкалар қойылып тұр. Қағазына қарылсақ, ең бірінші көзге ілініп срочно деп жазып қойып тұр. 2007. Объемы 2.5. Басы 470 мың сомды отады, айтылыш басы. Портер 1. Ондай тартқанға қиын болып отыр. Өте жақын болып алыштыр бұл жер. Тар болып. Нарашкалары бар, қойылған. Кабинаның үстінде багажнигі бар. 2003, объемы 2.5, телефон номерлері. Ішкі салонны көңіл бұрсақ. Пробег 170-те, 170-ке деле жетеле екен, 169.709 километр. Сиденьялары. Так. Бортын ішін көрсетіп қояйын. Басы 360 мың деп отасың, а? Бұл отырған басы. Айтып қой отады. Так, Портер 2. Нарашкалар қойылған. Свежий екен, а? 2007. Объемы 2.5. Телефон номерлері. Пробегі қанша болып қалды, білбедіңдер? İşte қалып тұр. İşte қалып тұр дейді. Басы 470 дедіңдер, а? 450 мың сомды отады. 450 мың сом. Портер 1. $2000 телефон номерлері, басы 370 мың сомды отады есі. Ана мұ Портер 2 жаңы сөзі келіп тұр. 133 PS CRDI. Жылы 2014. Телефон номерлері жақсы байқалбай атады. Мен оқуғанға әрекет қылам. 558 45 0001. Ішкі салонына көңір бұрсақ, 2014 жылы. Алдыңқылар стеклоподъемник, анан боковой зеркалар корректировкаланады екен.
Пробеги канча болуп калды билбедиңерби? 230 миң дейт. Баасы канча деп атасыңар эми? 600 миң. Сенин машинең Канча? 700 миң. 700 миң деп атат экен. Айтылыш баасы 700 миң сом.